prijatelje i to širom sveta? Da li su to isključivo samo visoki intelektualci, zaista samo lepi i pametni ljudi ili ima i drugih? Pa naravno, ja mnogo prijatelja. Ko su vaši neprijatelji? Obično građani Beograda, to su oni koji su prodali se za male pare ili velike, ja o tome ne sudim, niti me to zanima, našim neprijateljima svih Evropljana s one strane Atlantika. I to je zapravo jedan sloj ljudi koji je formiran, ja bih rekao, još pod onom 500-godišnjom ili viševekovnom osmanskom, odnosno islamskom okupacijom, koja je poveravala najgore, najprljavije poslove najgorim elementima, to jest talogu u srpskom narodu, i tako se stvorio onaj rajinski mentalitet o kome govori Jovan Cvijić. Iz tog rajinskog mentaliteta prethodni sistem naopake selekcije pod Brozom, on je mobilisao, regrutovao svoje vrhunske kadrove, dok je verodostojne elite slao u unutrašnju ili spoljnu emigraciju. I iz istog tog sloja koji se regrutuje praktično i današnja pseudoelita, odnosno pobornici ubrzanog kapitalizma, pobornici rasprodaje svega onog što je narod stekao pod isprikama privatizacije, pobornici mondijalizma, novog svjetskog poretka. Juče su nas ubeđivali da je kapitalizam sve zlo, a samoupravni socijalizam ideal i blagostanje. Danas tvrde sasvim nešto suprotno. Eto, tome reč. Vi se borite protiv novog svjetskog poretka, naravno.